Dor Singh Terang lapen Nobin Chetri, Chondro Chetri lapen Anus Sharma tumapan pin pohabe tupen kabisarpon. Kam Singh Ronghang bite accident penapran ke damnang. Carly Tang Tan Moy Burarong Pia Pia Po tu mahin pen Pirang Kia Mai ke Papon. Dor Singh Terang lapen Nobin Chetri, Chondro Chetri lapen Anus Sharma tumapan pin po habetun pen kabisarpon. Kedam tang jangmi po ni pai cricket homer ni, Dor Singh Terang umla per patwa klamalong ke thong nok be lapen Durga Mala akumlin ke bipon rapet longle pu Nobin Chetri, Chondro Chetri lapen Anus Sharma tumapan hun pen kaching ki ahut, Dor Singh Terang apan me hinono ki puta pajok kedam tang Jangmi pune pai kret rok siarni umla pher pathua klamalong kaching wai kaching sai ji aphan pura arni hot ponlo bonsita me Nobin Chetri lapen arisang ho tumke wangvesi police CRPF tum wangrong penajok chingki chingwai pon long le detlo lason si halabang swarni mamat uthot kaching wai ji aphan jangmi pune pai koira player ni lapen adima bang chinthong rongarak pinpo arongalong pathik ponlo lason si Pini lethot setame Nobin Chetri Anus Sharma lapen Chondro Chetri tum wangvesi chingki chingwai pon thek the dadlo lasonsi pini lethot setame non ke wangji aru chiklo ni phai ner cap arni puthot karbi richo rongarak pin po habe tum pen pathek pon thulo lasi kopi ko son pone lake mo puthot apora hutsi chini pon po lapen non abataya bangke Nobin Chetri lapen ari sang ho tuma phan setame ke wang vek jia phan than pachini thu dong kamo kampen humson be report Karbi Delhi News ini yang saya ithek ke da the bang ke la son lo abang ku che tong de putrang sang ho bang che tong lo nepali tum bang che tong ke tase asamia priji che tong te ke bisar the pasala ja lo pa che tong kan si bisar nangji laso bisar da joka lo atai reng kudu ve ji tan lo pulong te pachar dom koi nei ji lapu paning pa chin sam ni no na bang ko de pasi bisar the ke da nepali tum bang de pasi bisar the ke da Tanda komentuan ni saso bisar ke duchi bang tarinar cap si du chupo lapu Dog Muka Police Station ka parlo pon dong muka kharong hang arong mekar babu rong hang lapen kave tiron pia supo akibisi Kam Singh rong hang arta ning kaning ko da troxy arta riso jangmi po ne phain ko ra ke thomar ni kang sam por malom krong plietawar kimialong kaching koi pen jok tong sekot pen nogao se kachelang hem an peli ponlo bonta kopai kelang no pen jok nogao along ansi achethia vedadlo pusi birta ridunlong karlita Kam Singh rong hang kireng eta kaya hood alangli dong mukak ni hang rong par English High School pensi ingdeng kep asat lang chipa un pon lason si alangli dong mukak thongnok be college along si Charlie Ponbom lason si alangli behega ko pensi football kapathua na thu aning kehang pika bangphu alangli dong mokak ove chingthur football club along pensi kapathua na thu kengkam chejor pangcheng pon halapu non head jong MAC football cup along sitame best player anong e sitame chipalong pon karlitang Kam Singh rong hang akang tuyang deng keng ka chejor dun long porsi pirthe penche o ponsi ahem api po adonarab jirpo jurpi atuma che o ponsi sangtet cho endam joilo Asia langli karjong sining angsong kaperab dun peme thekjia phan arna malong hirjume hangpipon News Desk Report Karbi Delhi News Karlitang tan moy bura rong pia poto ahin pen pherang ke mai ke phapo hawar ke hat along ke dam tang arni inut tan moy bura rong pipu also kulat along chau ke chopen apran ke dam je pathak ke dam tang arni penta lam hoi pi dam piklo setame non puan ta labang so lam hoi ki chun pon pe dat pathak ning in sam se si apo don bura rong pi lepena pe ruplin terang pi tum ning in sam se si ni pherang ke mai ingni po labang so pherang ke me long kani je ponateng punatang te CBI inquiry sitame pado pon nang ji puta lam hoi alu long ta labang so poison ke cholong long tan moy bura phan se ke lang harak hat medical
health center along sitame si kachelangi aphan pon bon sitame thangnat report longli puta phan pachmi lason si along si chelangi aphan pon lo bonta tan moi bura rong pi bangso pirthe pen cheu si sangte che lapen labang so pherang kem mai ke pha pon along kalitang tan moi bura rong pi phan minute isia pharman chikimo po lapen labang so pherang kem mai kang ni pon along USUKA KSA adiwasa lapen kaprek asong atum sitame chitong news desk report Karbi Daily News. Cortical sulci are normal, ventricular system is normal, cellular parcella are normal, basal ganglia normal, cerebellum normal, bony calabarium is intact. মানে যেনেকা আছে যেনে নর্মাল মানুহ থাকে আৰু এক্সট্রা ক্যারিনেল সব টিস্যুস appear normal. সকলো নর্মাল। এটো ৰাখি লগে লগে তোমাৰ এখন তাৰ স্কেনিং কৰিলে আপোনাৰ 2 ঘণ্টা লাগে। আপোনাৰ 10-10টা বজাত তাৰ ব্ৰেইন স্কেনিং হৈছে। তাৰপিছত আপুনি চাব যোনটো আমাৰ বডিৰ ইনফেকশ্যন হয় টোটেল কাউণ্টটো পৰা আপোনাক আপুনি দেখাইছিলোঁ তাৰ 4,000 টু তাৰ আছিলে 7,000 আছিলে। সেইদিনা ৰাতি তাৰ হৈ গ'ল 24,000। যেতিয়া ইনফেকশ্যন হোৱাৰ পিছত থাকিব লাগে নৰ্মেল ৰেঞ্জ 4,000 to 11,000। তাৰ ইনফেকশ্যন বডিত এনেকা পৰ্যায় গ'ল টোটেল কাউণ্টটো 24,300 গৈ পালে। সেই শিশুটো জীয়াই থকাৰ কোনো ৰাস্তা নাই। তাৰ বডিত গোটেই অলৰেডি বডি ইনফেকশ্যন হৈ গ'ল। টোটেল কাউণ্টটো 24,000। তাৰপিছত আপুনি দেখা পাব নিউট্ৰফিল এইবিলাক চব নৰ্মেল ৰেঞ্জৰ নিয়াৰ এবাউট নৰ্মেল ৰেঞ্জ চব। হিমোগ্লোবিন সব নর্মাল রেঞ্জ, 29 0.7 নর্মাল রেঞ্জ, 0.6 to 1.3 নর্মাল রেঞ্জ মানুহৰ, পটেছিয়াম সব নর্মাল, বিলিরুবিন 1.8 নর্মাল, 2.something আছিলে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আৰু মেনেজিং কমিটি যিসকল মুৰব্বী আছে তেওঁলোকক আমি অতি শীঘ্ৰেই দায়িত্বৰ পৰা অপসাৰণ হোৱাটো আমি কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু শেষত আমাৰ এটা দাবী